درماني سرعي بس ساعات 12 روهین علی جیکی کرتو تجی نخوشی درباز کریه. 2 سال و 4 هیون هاتیه سر دنیاه. مخوال سر پیان دگریتو ند شد برین تخار. توشی نخوشی سرعی بویاو. رونهیا چاوین خوشی جداز داینه. مالباتا ویجی هند دست کرتن. نشن چاره سریه بو بکن. تشتك بيبانا بو يعني طبيعي بو حنك دكير حركيوي بشتي ما برا يعني بشتي تشنداكي ما دي نشكا ودستي ما دي عشق بو ما برا تختوري جو نكهتي ما قونا نكهتي يعني أول نفيد مالا مدى يعني قالك هاجي هنا بشتي ما برقو والله بش حرارتي وليلي هاتي وبخدي أصدر ماني حرائي إيه سرعية ساعة دوزي بشفددني دوزي نيرو خدي جانا حقي علاج مرنينا بدني ده چنداكي املاك رج نشكا ود كذا ده رجعت خستي ودمينه أبهري من حزور معك كامل بناني جبين بابي من بعيالي روهین جوی خیزانا پنابر یا روجاوای کردستانه. با پیروی کره کاره. با به جیج بر نخوشی نشید کار بکد. لگو ریگوتنا با پیروی. هفجی ناویجی نساخه. خدي أب عائلة حميب بسكلا مذيي. او بتنه کار دیکد با دبار جانا خوی یا 8 کسی. لیتی هل ناهید. چاوین وان لدستین خیر خازانه. سبي حتى إيفاريس باز هزراي يا شول دكم يا شول ناكم. خدي أنا في أفرو هاب خدي شماس أفرو نشوف مشوري. خدي أنا عيالي من بينان والبخوارن. بخير جانا جيب خير خدي جيران بوم تخسر ناكن. خدي كوري إيش أدري بيري أو نفيم أو جي هما بمعاقة العردية. شارع سرياوي تقتل بشار سرياي بكن وبرمانينك أم شارع سرياي بكن. اکنجین کمالگاه دومی زنو کره دارن. مهانا 150,000 دیناران کره ددن. کلو پل نومال جی خیرخازان بودابین کرینه. اف خزانه لسال 2012 لحسکه پنابری دهوگ بوینه. پشتی 2 سالان جبر روشک تایبت زفرین فوار خواه. پشتی جاردن پنابری باشور کردستان دبن ماف بناه تدان. بچنف ناف کمپی و جه دروی کمپی آکنجی بوینه. نایف رمضان روداو دومیز